Makanya santri, santriwan, santriwati but takzim kubur. Man istakhafa ustadahu ibadalallahu bithalatatin. So yang hina-hina gure, so yang peringan-peringan gure, so yang fitnah-fitnah gure, so yang caci maki gure. Ibadalallahu bithalatatin gebi balal heboh turunnya. Nyo ingat begut. Nyo bala. Yang pertama zakar rizquhu, persempit rezeki Allah. Yang kedua wanasiya ilmuhu, kepetua ilmu Allah. Yang kelih wa yakhruju minad dunya bighairi iman, temati dalam iman nyan paling menakutkan. Makanya bek coba-coba hina gure, bek coba-coba fitnah gure, bek coba-coba khianati gure. Kibancit takzim ku gure. Pu yang gure yu patih ne pilih bro ne gat ku insyaallah pilih. Jika tunggu pilih mereka tunggu jauh. Takzim ku gure. Penting. Buat dalam balik duduk mulai buat dengut wallahu alam bukan dengut. Tapi tunggu lebih senang daripada cara ulok-ulok. Lun pernah lu pujian santri daya. Munyo cara ulok-ulok le aku. Munyo bangai sopan santun budi pekerti akhlak mulia 7 lu. Ana lum pelek lu run jalan ulok-ulok. Yang pelek lu akhlak mulia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Yang penting akhlak. Akhlak utamakan di depan. Berangkapan jit bangai drone saboh saah ngan doa-doa gure, ngan doa-doa abun. Drone akan dapat ilmu yang Allah berikan. Tapi ingat, yang bek ulok-ulok, yang bek caci maki gure, bek hina-hina gure, heboh bala. Pertama, gepesempit rezeki. Kedua, gepetua ilmu. Kelih mati dalam iman. Macam cara tapi